ditlhwatlhwa tsa metsi a dirisiwang mo malapeng go tla jaana batswana ba sa bologolela ka ditlhwatlhwa tse di neng di tsweletse ka go tsholetsega kgapetsa-kgapetsa. E ne a re ngwaga o fetileng puso ya simolodisa lenaneo la go reka metsi ka dikarata la Smart Prepaid Water Meter go fa badirisi sebaka sa go tsaya boikarabelo mo metsing a ba dirisang tsatsi le letsatsi, mme se se lebega se sa dira pharologanyo mo boturung. E re go ntse jalo makalana a puso one a okeleditswe ditlhwatlhwa tsa metsi ka 40% ka go lemosegile fa metsi a sa dirisiwe ka tlhokomelo mo dikagong tsa puso. Mo go lona badirisi phokotso ke 30%. Mo go goromente koketso ke 40%. Mo go goromente mme ene goromente bothata jo bo go goromente bo lemosegile ja tiriso e go godimo ba kolota thata goromente o kolota metsi dingwaga. Mathata a matona ha tlhalosiwa ke gore mo dikweleng mo mahelong a ha pompo e duta ga gona ope yo kgathalang. Ba metsi bone ba go raya ba re ha e potile mmithara kako ke boikarabelo ja gago. Rona ba rothe e leng boikarabelo ja rona re bona gore metsi a ga a rothegela a pumpunyega re iphetela hela. E re go ntse jalo lenaneo la Matlola Sham le fetotswe go nna la Bonno Housing Scheme mme la atolositswe gore le thuse batswana ba bantsi go akarediwa le badiri ba puso ba ba amogelang seelo sa D4 go ya kwa tlase. Na le thulaganyo ne ntse e bidiwa SHA. Ha ngwe selo ha o batla go se hetola ga re o se hetole le lone leina tota. Ha motho a kolobediwa ba mo ha leinanyana la sekgowa go lathella ba ra re o ipone o le motho yo mosha. E bidiwa Bonno Housing Scheme. E ne ntse e akaretsa batho ba ba rileng ano e atolositswe le ba ba ga go dingwana ka maemo tsa bo D ke di mang o D4 ba bone ba ne ba sa akarediwa ba mo teng jaanong le bone ba ka rulagana ba bona thuso e hapegileng e gore ba nne le bonno. Tautona o kopile batswana go nna pelotelele le puso fa ntse diragatsa ditsholofetso tsa yone ka jaana ditlhabololo di sa diragale ka gangwe. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Ga re tswelela le dikgang tsa rona, puso ya re simolotse thulaganyo ya go dupa maphata le makalana a puso e le tiro e tla dirwang ke khamphane ya Alvarez and Marsal Middle East Limited go tsweng kwa botlhabagare hatsheng la Dubai. Thulaganyo e hapegileng ebile tseneletse e tla lopa madi a fetang $4.2 million kgotsa go feta 54 million pula e le didikadikegadi kana didikadike jalo fa bua mo putegong ya bobega dikgang ka manelo a dikwanyana gompieno. Tautona Advocate Duma Boko ka ile botlhokwa jo go tshepega ga puso le makalana a one e le ntlha ya botlhokwa le konokono mo pusong ya gagwe le go ya pele mo maitlamong a yone. 4,210,256 US dollars. Tiro e simolotse ba garo jaaka ke eme ha bone ba tseneletse ba simolotse tiro yone ya go dupa mo go tseneletseng. Ba tla re tlela kae forensic audit reports outlining findings, evidence, and recommendations for corrective action. Jaanong go tla tswa bosupi e seng dipelaelo e seng go abella. The outcome of the forensic audits will include detailed reports identifying individuals and entities responsible for misconduct, if any, and recommendations for further action. Goromente o tshwanetse a tshepege, makalana a teng a tshwanetse a tshepege, ba ba bereka mo goromente ba tshwanetse ba tshepege. Mme tshepo e ga e ka ke a diragala ga re sa tlhomamisa gore e latlhega ha kae
e dutla ha kae mme ke gone re bo re ka baakanya gore ha re ya ko pele ha re raya batho re re ga gona se gona le se ba tshepe. Re ntse re le ko phuthegong eo ya bobegakgang gone ga tlhalosa gape fa go tlhomile lekoko la bomaitseanape bomankge ba molao go sekaseka le gone go dupa ditsamaiso tebang le go tswala ga moepo wa BCL. Lekoko leo le tla simolola tiro ya lona kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. Moepo wa BCL o ne e le seikokotlelo le itsholelo ya toropo ya Sedibe-Phikwe ka jalo go tswala ga one mo go neng go sa solofelwa ka ngwaga wa 2016 go ne ga baka tatlhegelo ya diketekete tsa mebereko. Mo malatsing a gagwe a le lekgolo a ntlha fa a sena go tlhongwa go fiwa jalo maikarabelo ya go etelela pele lefatshe leno. Tautona Advocate Maboko o na etela moepo o ngogola ka kgwedi ya Sedimonthole go itemogela seemo sa batho ba toropo eo ka letsatsi le le neng le segetswe thoko la mafatshe la ntwa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Tiro e lebaneng lekoko le ya go dupa le go sekaseka e solofetse gore e tlatla ka dikarabo tse di maleba tse di amang go tswalwa ga moepo o wa Sedibe-Phikwe. Ye le tla e bona ka botlalo re tle go e tsenya mo Government Gazette le mabaka a bone, terms of reference le tla di bona le yone ke thulaganyo e tlhoagetseng e tlileng go batla gore ebile yone ope wa lona yo le ena a nang le ngongorego kana tumelo kana a tshwere bongwe bosupi jo a ka bo amoganang le basekaseki ba o ka itshupa re ke tshwere sengwenyana ke batla go se amogana le lona. Ba makgotla a babereki segolobogolo ba Botswana Mine Workers Union ba ene le bone ba dirang le babereki ba bane ba bereka gone hale ba letelesega ebile ba rotloediwa gore thulaganyo e ha e diragala ba nne karolo ba tele bone dilelo le matshwenyego a bone ba tle go a begela ene mookamedi wa thulaganyo e. Re tswelela le dikgang. Lefatshe la Botswana le tla baya monwana tumelano ya go fetola lekgotla la dipalamente tsa SADC go nna palamente ya kgaolo mo bekeng e tlang ka Laboraro. Tautona Advocate Maboko o rufaditse se mo bokopanong jwa gagwe le motsamaisa dipuisano tsa palamente Re Dithapelo ke o rapetse. Re ke o rapetsa re palamente ya kgaolo e ya go nna le seabe se se tona sa go rotloetsa le go nonotsa mapalamente a mono go ngangisana le a mafatshe a mangwe ka dikgang tse di botlhokwa tse di amang kgaolo pego ka botlalo ka Tlotlang Matlhabaphiri. Tautona Advocate Boko le motsamaisa dipuisano tsa palamente ba ne ba kopane go buisana ka ditsela tse ba ka nonotshang palamente le go rutuntsha mapalamente a yone e re jaaka tirokgolo ya palamente e le go dira melao go e sekaseka go beilwe ko pele dikeletso tsa batlhophi. Tautona Boko tlhalosa ha mapalamente a isa kgone go diragatsa seo ka fa go sologetsweng ka teng. O tlhalositse ha palamente a kgaolo itse le go banela sebaka sa go dirisa ditsetlana tsa melao ye mešwa go dira melao kakanyetso go dirisiwa dipatlisiso tse di setseng di dirilwe ga mmogo le go rotloetsa go buisana ka dikgang tse di amang kgaolo. If your job is to make laws, and there are so many laws to be made, the schedule of Parliament is such that there's a very small window for the bulk of the work, then there's a problem. If 90% of the time is spent on non-core business, we need to change. It's the tradition, and the standing orders may have been crafted in that manner, but we need to change it. Then the standing orders themselves. So members of Parliament have an opportunity, once we sign and these model laws can then start flowing, to just grab the model law and run to Parliament with it, and cram it into a private member's bill, and present it on the floor of Parliament, and let's have some intense debates on some of these matters. What the new clerk is sort of trying to infuse is to try and make these impactful, such that we don't just attend these and they just become talk shows. In terms of tracking implementation of the model laws for the Pan-African Parliament or SADC Parliamentary Forum.
re sa le foo motsamaisa dipuisano tsa palamente a re ba ikaegile ka kemonokeng ya ga Tautona Boko go bereka mmogo le bone go tlhabolola le go hetola palamente go nna le kanana la motia. It's important that democratic institutions develop, especially parliament, to be more independent, to be more capacitated. It's a research unit to help members of parliament to improve their quality of submissions in parliament. We will look at providing the requisite support infrastructurally and other intellectual resources to enable members of parliament to do their work. That I'm impressed with the fairness of the process, how the speaker is handling the debates, how he handholds, helps the newcomers and everybody else. Not the old style of this political party is the dominant one, everything goes on. Sometimes you aid the underdog. Dimoga mo Tautona Boko gateletse botlhokwa jwa go aga sešwa le go busetsa serodumo sa makgotla a harologaneng segolo jang matshego a puso a dirang a ba sekaseka melao ya lehatshe leno. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Tautona Advocate Duma Boko ta tsoga tsena moleto wa go ikanisiwa ga Tautona wa botlhano wa lefatshe la Namibia ebile le motho wa mme Netumbo Nandi Ndaitwa ile ene mme wa ntlha go nna Tautona yo itlhophetsweng le ke setšhaba mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Party ya ga mme Ndaitwa ya SWAPO ene ya fenya ditlhopho ka 57% ngogola mo go ba fileng sebaka sa go mo fileng sebaka jalo sa go tlhatlhama Tautona Nangolo Mbumba. Mafatshe a Botswana le Namibia a simolotse botsalano ka ngwaga wa 1990 fa la Namibia le tsa boipuso mo go la Afrika Borwa. Mme re ka ngwaga wa 2022 mafatshe ka bobedi a isa botsalano jono kwa mankaleng ka go thoma lekgotla la Binational Commission le phutego ya lone ya bobedi tla tshwarwang monongwaga. Tona wa mafatshe a sele Dr. Penyubutala a re Tautona Ndaitwa le Tautona Boko ba fitlhela mafatshe o mabedi a na le botsalano jo bo tileng ka jalo ba tlamega go fefogela go tlhomamisa gore dikgwetho tse di lebaneng kgotsa di apare mafatshe a bone ka bobedi di rarabololwa ka go akofa. Me tona se e leng gore baeteledipele ba go tshwanela ke gore ba itebaganya le sone ke go aga itsholelo e leng gore e tla kgona gore e ntshe ditiro tse di lekaneng. Bontsi ja mahatshe a rona golo jang la rona la Botswana re na le banana ba le bantsi ba ba sa nang mebereko. Re na le mo go teng graduate unemployment, re na le mo go teng extended unemployment go gore batho ba ba batileng ditiro ebile ba helela e le gore anong ga ba bone e le gore ba tla thola ba di bona. Selo se is a threat to the stability of all our countries. Ke sone se o bonang re tamile re le puso gore re ya go taboga ka lebelo le go godimo go netefatsa gore ha re bata babeeletsi re bata babeeletsi ba ba sa teng gore rekisetsa sepe, re bata babeeletsi who are coming to set up manufacturing plants, to set up factories tse di ka dirang ditiro. Ha o lebeletse mo dipuisanong tsa SADC o lebeletse the plan ya SADC, the strategy is super gore mahatshe a SADC a dumela ebile mo ile gone mo le nna ke dumela mo gore re tlhokana le industrialization. We need to industrialize. That's why I always say we are in a hurry to industrialize, we are in a hurry to create jobs. Gone ko Namibia go mme ga dikgang yo mogolwane wa Botswana Television ke filo mokgaotsane kaitsedi ka o karba mo dinakong ka semo se sentseng ka go gore ka moso tota re ka solohela eng kaitsedi ka ke a leboga Benson ke be ke tlhomisa jalo gore batho ba lehatshe la Namibia go ne mo toropong ena ya batse ba tlhanaketse ba ibaakanyetsa one molotlo mogolo wa kamoso wa go ikanisiwa ga Tautona wa botlhano wa lehatshe la bone. Mme ke supa jalo gore seemo sa loapi mo lehatsheng la Namibia tota go merwalela ebile tota ke rialo Benson ke re go nkgopotsa beketse pedi ko lehatsheng la Botswana ko dipula di ne di na ka mashetla ka teng. Mme mo nakong ya gompieno ga go ise go tlhomamisege gore a one molotlo o tla tshwarelwa ko stadium se segolo se se mo toropong ena Windhoek kana o tla hudusediwa go go tla bongo ka letla gore molotlo o ka tswelela o sa kgorelediwe
ke sone seemo sa pula e nang ka mašetla mme ke be ke tlhomamisa jalo gore Tautona Advocate Maboko o tla tsena one molotlo o tla gore ga gone mo toropong ya Windhoek ka mosoma phakela ba ba mo tlatsa mo lekokong la gagwe go tsena yone phuthego ba se ba go rogile jaaka ntse re ditse jalo tona wa tsa mahatshela se le Dr. Phenyo Butale o gone hana le mothusa tona jalo re motsamai wa Ministry wa Water and Human Settlement ke bone ba ileng gore ba mo lekokong la ga Tautona go tla go tsena molotlo neo mme ke tlhalose jalo gore go solehetse jalo ba teledipele go tswa mo kgaolong ya Afrika le ko mahatsheng a sele ba heta masome a mabedi go ka tsena one molotlo ka mosomi o itse jalo gore le Tautona wa pele wa lehatshe la Botswana Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsena molotlo ka taletso ya tota musono wa lehatshe la Namibia mme ke rialo ke batla go nopola hela gore se se la diragalang ka moso Benson ke gone gore se segolo ke gone go ikaniswa ga Tautona Ndaitwa mme mo bo Tautoneng ba batleng ba le gone hela ke Tautona wa lehatshe la Namibia Hassan Mesamia Suluhu Hassan o itse njalo gore le ene ke ene mme o tla ba le hanu bilo hilo sebaka se go tla go ema mme ka ene nokeng ka go ntsha le go go mothulaganyong yone ya go ikaniswa ga gagwe ka itsedia ga ke go leboga hela ka tsela tsialo o le go le hatseng la Namibia ele ke filwe mo kgaotsane mme ga re boela monogai tona ya lephata la metsi le bonno re o netse re mogapi ya re maikelelo a go aga matlo a le 100,000 ke puso ka lenaneo jalo la bonno National Housing Program ke gone go thusa go tokatsa matshelo le seriti sa Batswana ka bonno jo ba ka bo ithekelang go le motlhofo a re matlo a tla kolwa ke babereki ba puso ba ba amogelang dituelo tsa sekale sa puso sa D4 go yeng kwa tlase tona Ramogapi o buile se ka moso gompieno jaaka a na re bolola semmuso lenaneo le kwa motseng wa Mabutsane matwa ba gaetswa ra go simolola hela ka ba ba amogelang sekale se go tweng kana sekaili sa ba direla puso se go tweng D4 go a go tsana go tase madi a ra okeditse ntse le 52,000 ra okeditse ka ngwaga ra okeditse gore nya e se ka nna gore nya o bo amogela ho madi a teng a mannye ra oketsenyana gore la ha go tsana go 95,000 ka ngwaga o bo kgona go benefit kana ka sekaili sa D4 go ya go tase mme jaanong tsone tsone tse re di buantse ke tsone tsa gore le ha go ka nna ja re bata go goroga ka gore go gongwe ha re ka lebella hela ka lenaneo le ratsamaya ka lone le tapala puso e sena madi a ka e sena madi a mme re kgarametse ka tsela ye nngwe ya ba ba ikemetseng ka nosi re ntse re nguna ke a peile gore re ntswa re taeta re ntse re dira ka bongwe matwa bangwe ba mpotsa gore na re minister matwa o batla go aga kae matwa re batla go aga Botswana jothe ka bophara di constituency tse 61 go se le salang ko morago we tswele go no tsuban se gona sa ditshwantsho di khanke tsa Botswana Television Premiering ya tsatsi la bone me go tlhaloswa jalo gore go bulela metswedi ya kgwebo mo mahameng ya bojanala meepo metshameko le dikgwebo tsa tiriso ya metsi le makgobokgobo kgotsa aquaculture ka Seesemane go le jwa e le dingwe tse di ka fetlang itsholelo ya kgaolo ya gantsi se buile jalo ke modulasetulo wa kansela ya gantsi Resheni ke badile a buisa phuthego ya gagwe ya maitibolo re ke badile a re mo dingwageng tse pedi tse di tlang o tla ba itebogantse jalo le go tlhabolola itsholelo ya kgaolo ya gantsi ka go ya manokeng dikgwebo tsa beng gae sengwe se e leng konokono Angela Enosa Kapego go tlhabolola itsholelo ya beng gae ke sengwe se se le jwang e le mamang mo boeteledipeleng jwa kgaolo ya gantsi e na le dipalo tse di go godimo tsa batho ba ka tlase ga tlhokomelo ya puso ka mananeo a harologaneng go lemogiwa ga dikgwebo tsa beng gae di ka sekasekiwa mme tsa dirisiwa go rudisa itsholelo ya kgaolo e ntseng e beile mo thuong ya dikgomo temo ya merogo ga mmogo le bojanala gale le gale
Ganze district has already kgaolo a gantsi se se semeletse mo go simolose mananeo a go godisa itsholelo a dikgwebo tsa banni mme re solwela gore naneo le le wediwe pele ga kgwedi ya Lwetse monongwaga ditshekatsheko tsa gore ke dikgwebo le megama e e ka nwegang moro di tsweletse dingwe tsa tse re tla itebaganyang natso ke gore itebaganya le theko mo dikgwebong le madirelo a a hitlhelwang mo kgaolong eno ra itse gore go na le madirelo a a dirang phaletšhe mono gantsi ditapole le dikwii le tsone di le meaka bokete mono tse ke dingwe tse re ka di dirisang re di godisa gore re godise itsholelo a rona largely depend on this. makhanselara ba re go tlhabolola matshelo a batho go ka thusa go godisa itsholelo a kgaolo gongwe re leke gore yaano khansele ya gantsi e nne ye le gore e ka dira dilo tse di ka kgatlhang maikaelelo a rona ke go bona gantsi a hetoga go tswa bogologolo ba na a saletse morago ka jone gore yaano gompieno yaano re nne le gantsi yo a ka rategang yaaka dikgaolo tse dingwe gongwe le gongwe ga o ka batang go develop in terms of infrastructure o thama ditiro o tshwanetse o bone gore a mme batswana ba na le lehatshe ba ka dira tsone dikgwebo ba manufacturer ba reng a o ba hile lehatshe a o ba hile ditamelo which is funding resources re sa le go tlhalosiwa ka go atsela gantsi lekadi e gatetse pele project is expected to run ka go ya tsela eo e tla go ga dikgwedi tse di 30 se se rang gore re solwela gore e wele ka kgwedi ya Phato ka ngwaga wa 2027 gone jaana go supa ka go eo e tsamaya go 6% bo go rang gore re setse re le ko pele ka malatsi a le 12 12 days ahead of time. kgaolo e tsweletse ka go tlhoma ko pele tlhabololo ya dikago le ditsela ka e le one seikokotlelo sa ditlhabololo Angelino sa Botswana Television gantsi mogolwane kwa khanseleng ya Hukuntsi mme Winnie Sento ga goletse bomme ba kgaolo ya Kgalagadi gore bana le bokgoni jo botona jo go fetola matshelo a bone ka tshwaragano le gone go tlotlana ka bobone e le bomme mme Sento o buile se kwa moletong wa go ipelela letsatsi la bomme o neng o rulagantswe ke lephata jalo la bong le ofisi ya ga molaodi kwa Hukuntsi Baines Bosigo wa bega bomme ba kgaolo yone ya Hukuntsi ba ja koma go ipelela letsatsi la bone bokopano jo bo utlwile fa bomme ba tswa kgakala ba beilwe ka fa mosimo tlhabololong ya matshelo a bone jaaka go timiwa boswa go kganelwa dithuto le go ilediwa ditiro tse dingwe se se tsetse gore bomme ka bontsi ba salele kwa morago selo se mme Sento a reng bomme ba nako eno ba tshwanetse go tshwaragana go nonotsha matshelo a bone mme ka boenehela is an independent being jaanong bomme know that ne re bua ka self-worth women need to be empowered and who can start that empowerment ke rona women can lead women have the power within them to do anything ale gona gore go tsholwa le go nna mo kgaolong ya Kgalagadi ga se sebetso gore bo tsholetse mo because maranyane ya teng bo teacher ba tshotse inaganye le bo teacher o tse boikarabelo ba gago o le ngwana wa mosetsana o ka kgona sengwe le sengwe ha ona le maikeelelo le maikemisetso re sa le fo mme wa bona le bogole mme o gadimeng ga bana kgosi o ikuetse mo pusong go thusa go fedisa tlhaolele kgatlhanong le bana le bogole ka e ba jesetsa mo kgobedong gare o bua letsogo ka bontsi mo e leng gore ha go tla ko ditirong ka re sa o bua matsogo ka bontsi kana o tla o le mona le bogolo o applyile application o kopa tiro o ka nna wa utlwa mogolwana re a mme a o tla kgona ke eng sa motse gore o tlo bone gore a o tla kgona bangwe ba ba neng ba tsene phuthego ke bana ba ba setsana ba ba tsenang sekolo ba ba kgothaditsweng go tsweledisa serodumo sa bomme ba ba diretseng lefatshe le ba ba akaretsang Dr. Gausitwe Chiepe, Dr. Margaret Nasha, Khosin Tabogang Gasitsiwe, le Mme Ruth Khama.
Bensi Bosego, BTV News, Hokonzi. le kalo mega ko di nna mmogo ga di sa patwe ke khutlwana sa tsa metshameko ka kgaitsedi ake Ntebogang Sebetlela. tla go leboga wena kgaitsedi ake Benson Phuthego mo tsona e tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela. Modulasetilo wa komiti e bankanyetsang kgaisano FNB botswana Golden Grand Prix Steve Botlasitse o goitlhe batabogi ba monogae go ikwadisa ka dipalo tse dintsi go phadisana mo kgaisanong e ka e ka ba neela sebaka sa go ngoka le go kgatla leitlho la baitsanape ba mabelo ba batabong ba tshologetse kgaisano eo he o kametsweng ke lekgotla la World Athletics e tla tshegediwa kgwedi e tlang e 12 kwa lebaleng legolo la setšhaba mono Gaborone a re utlwe Pako Strike. E re jaaka e tla re ka letsatsi la kgaisano eo batabogi ba monogae ba iteisane borathana mabelong ka go farologana Botlasitse o ba kgothaditse go phadisana ka mašetla gore ba seka ba fetwa ke sebaka sepe sa go ka godisa talente ya bone ka go kgatlhegelwa ke bao ba batla bong ba tshologile kgaisano. Tlana le mabelo a the youth pele our local athletes ba ena gore maikelo a rona ke gore gongwe who knows the scouts will be here and these scouts will probably be in a position to select some of these athletes tsa rona ba ba tsaya ba le gore ba ka ba tsaya ba go ba train and so on and so forth. So and then later on during the day we'll have these elite athletes ba gore ba le teng ka kwano which we will confirm gore ke bo mang in due course ba gore they will be competing mo Botswana, but obviously our very own Tebogo Letsile will be there at the event. Mo go tse dingwe modulasetilo o tlhalositse fa ba na le tshepo gore lebala legolo la setšhaba le mo nakong eno le tsweletseng ka go tlhabolola go nna mo seemong sa go tshegetsa kgaisano tsa maemo a kwa godimo le tla bo le weditswe mo nakong e sa fediseng pelo. We must also indicate gore Botswana National Sport Commission ne a tswela stadium last year around November e le gore the intention is to refurbish or e se baakanye back in stadium sa rona, and they are currently in the process of completing that, and we are hoping they will meet the timelines and they keep on giving us an update or yes definitely they will reach the timelines ba di tshetetse. Kgaisano eo ya Botswana Grand Prix e solofetse go ngwa ka batabogi ba selebego se kwa godimo ba monogae ba akaretsa mofenyi wa Gauteng wa lebelo la 200 meter kwa di-Olympic Letsile Tebogo ga mmogo le ba mafatshe a sele go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe. Mo kgaisanong ya bofelo ya ngwaga wa 2023 lebelo le ngwekile batabogi ba maemo a ntlha ba tshwana le Shakari Richardson le Ferdinand Omanyala. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba se segolwane sa borre sa kgwele ya dinao the Zebras Morena Ramorebodi a re go botlhokwa go ipankanyetsa motshameko wa bone wa go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe kgatlhanong le setlhopha sa Algeria ka mokgwa o pharologanyo ka e se setlhopha se se motlhofo. Ramorebodi a re o dumela fa batshameki ba a ba tlhophileng go tla go lebagana la Algeria ba le mašetla ebile ba na le botsipa jwa kgwele ya dinao ka bontsi ba tshameka mo leking e kgolwane ebile gape ba bangwe le ba ba tshamekang kwa ntle ga lefatshe leno ka jalo a solofela fa batlantsha maduo a kgatlhisang. Zebras se tsena mo motshamekong o e le mo maemong a boraro mo Group G ka dintlha di le 3 fa Algeria e le kwa setlhoeng ka dintlha di roba bongwe. Motshameko o wa the Zebras la Algeria o ka moso ka la botlhano kwa lebaleng la Obeditane Chulume ka nako ya boraro mo tshokologong. We had to try and get more information and make sure that we relay the information to them so that they know that what to expect against Algeria. And not only Algeria, because like I said, when you are preparing for Algeria, there's also Somalia coming. So the most important thing is to make sure that you do a proper preparation and also give more information, especially the analysis. It's very, very important because what really needs to happen is that you need to know and understand who you are playing against and how to approach them. Teams always wins matches from the weaknesses of the opponents. All is well so far. It's just all be motivated and to know what is the important thing which is in front of us, which is World Cup qualifiers, and to have ambition also to take good results when we are playing home, so that when we go home, we go away, we know that the result that we manage to grant home, they are on our favor. Motsana tshodi wela fela ka tselentseng jalo di gantsa rona tsa metshameko go tsena kwa bosupa menna lo yana tla ba re kopana gape kgante jana fela Benson Phuthego ye mesentle gore ga kolla tsene di go ga kwa pele.
tiro ya go dupa maphata le makalana a puso go tlhodumela ka fa meamuso ya puso e ntseng e dirisiwa ka teng e simolola. Netumbo Nandi Ndaito a tsoga ikanisiwa go nna tautona wa botlhano wa lefatshe la Namibia ebile le wa ntlha wa mme mo kgaolong. fa mogo tsa metshameko the Zebras ba ema sentle go thulana la Algeria mo motshamekong wa go batla phatlha kwa sejaneng sa lefatshe ka moso. Wetso ne dilekalo ga kwa dihelana go gangwe le gape ke yone e nnang e ya e re patapatile re tla borakogela kwa go batepolopo go utlwa ka maemo a bosa e le ruri moroka o sita ka pula a kagiswa modimo e nne le lona lo lotlhe. Betso madume nka mogela ka seemo sa loa pina ke Faith ke tshabile motswana e tshomo letsatsi la gompeno go tlhotse go bona la maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno ebile go ikutlwa tsa go le mololo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone go ikutlwa tsa go le bothito re gatitse selekanyo sa 30 le motsoko gantsi le maung fa ko kasane gone re gatitse selekanyo sa 30 mo ga borone le Francetown gone re gatitse selekanyo sa 26 mo go la ka moso re solotse re go bothibile ka bontlha bongwe lefatsheng ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a borwa jwa kgaolo ya kgalagadi fa maphakeleng gore re solotse re go ikutlwa go le mololo go dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka selekanyo sa 10 le bone ko lephephe go eng ko 15 ko jwaneng le Good Hope mafelo a mangwe a lefatsheng gone re solotse go ikutlwa go le bothito jwa selekanyo sa 16 ko Veda le Qade go eng ko 10 le Boferabongwe ko Maung le Pandamatenga mo tshokologong gone re solotse go ikutlwa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka selekanyo sa 20 le Boferabobedi ko Veda le jwaneng go eng ko 32 ko Maung le Kasane mme fa re lebella tsa mafelo a beke eno re solofetse gore dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng go bo go thibile ka bontlhabongwe mme mo tshokologong go ikutlwa go le bothito fa ko gantsi le kgalagadi go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe ka letsatsi la matlhatso ko borwa jwa kgaolo ya kgalagadi mo tshokologong go ikutlwa go le bothito ka letsatsi la matlhatso fa letsatsi la tshipi gone go tla ikutlwa go le mogote ko Chobe le Nghabe le gone re solotse go bo go thibile ka bontlhabongwe mme mo tshokologong go ikutlwa go le mogote ko le gare le Bokone Botlhaba solotse le gone go bo go thibile ka bontlhabongwe mme mo tshokologong go ikutlwa go le bothito mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo kontleng ga Bokone jwa kgaolo ya le gare ka letsatsi la tshipi go re soletseng gore go ikutlwa go le mogote teng ke sone seo se mosalwapi a nne boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43